Također sabajte se svi kod Predatora na kanal, Predatorov kanal ćete imati u opisu klipa i na početku negdje screenshot. Ostavite mu svi sub da dođe što prije do 500 subova. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, cause we're golden. Dobro, došli u novi klip. Danas radimo električara, također u ovom klipu izbačimo pobjednika od 3 miliona na prvo, drugo i treće mjesto. Da uradimo pozdrave, da vidimo da li ih ima dovoljno da uradimo, pa ću objasniti šta radimo u ovom klipu. Pozdrav za Aleksu i pozdrav za Vladiso. Sad da objasnim, znači radimo električara pola sata, znači sad je u 15 do 1 smo krenuli, znači radimo do 1 i 15 da vidimo koliko možemo za pola sata da zaradimo na električaru i da li se isplati. Naravno ja ovaj klip neću snimati svih pola sata punih, nego ću da vam malo ispričam se s vama i onda ću da stopiram snimanje, pa ću vam se javiti u 1 i 15. Također sabajte se kod Predatora na kanal, to obavezno, jer ko što znate on čim dođe do 500 subova, deli veliki giveaway. Želim također da ga napomenem. Provjeru da uradim, uvijek zaboravim. Kao što znate, uskoro se pokreće serijal posle ovog giveawaya. Ne znam da će sad sljedeća odmah epizoda biti taj novi serijal. Moram još sa Predatorom da vidim, da će on moći da sa mnom to snimi. Također onaj od blata do zlata serijal što smo mi pokrenuli na Sampu, njega ćemo da prebacimo na GTA 5 Rage MP. Što je tamo mnogo zabavnije to snimati nego na Sampu. Na Sampu snimiš 2-3 epizode i nemamo više šta da snimamo. Dok na Rage MP imamo mnogo dobrih ideja šta bi mogli da radimo u tom serijalu. To što znate, Predator je snimao pilote za pola sata koliko može da zaradi. To imate kod njega na kanalu. A ja snimam električara sada koliko možemo da zaradimo za pola sata. Naravno ja nemam boost paket. Pa ću ja kad na kraju budem odradio svih pola sata izračunati i ostavit ću vam negdje ovdje na ekranu. Također ovi pobjednici koje budem izvukao poslije u klipu, nek mi se jave obavezno na Discordu, ako su oni pobjednici da im mogu prebaciti pare. Ja vam se javljam za pola sata. Ja tako što vidite, odradili smo pola sata električara, zaradili smo oko 35k. Bez boost paketa, znači sa boost paketom je bilo oko sigurno malo više od 60k. Ali pošto vidim da nema nikoga, ja samo pozdrav za Senseja. Toliko se znači na električaru za pola sata se zaradi blizu, znači 40k kao što sam već rekao. Znači oko boost paketa, tako tu negdje blizu 80k bi zaradili sa boost paketom za pola sata, da ga radite. Sve zavisi od ture do ture gdje dobijete, ja sam dve dobio samo u Bayside-u, sve ovo ostalo po Zagrebu bilo. Vi ako budete imali sreće možda dobijete tamo kod Alata kuću, isto tamo se dobije oko 6k. Tako da znate, a mi sad prelazimo da izvlačimo pobjednika od giveawaya, onih 3 miliona, ja vam se javim tamo. I evo, ko što ste dočekali, izvlačimo pobjednika giveawaya, to je znači ovaj klip od 3 miliona, znači ima vas 120 prijavljenih. Znači svako je dobio srce ko se prijavio, da znam. Znači evo vas i ovdje. Kad se sve spoji 120 vas ima. Evo i na točku sreće 120 evo. Promešamo, stavit ćemo na 3 sekunde po
vrtenju, znači ide se na ispadanje prvo, drugo i treće mjesto. I to je to. Kao kada kroz pravi život ja krenem, isto se osjećam kada dođem na ovaj seder. Ekipa je cool, sve je do maksimuma full, nijedan nije kao Balkan School. Razni poslovi se rade od vozača do drvoseča, sve sam radio, nisam znao šta mi je preče. Nemoj da te vređa, ako budeš smećar, tu ume da bude i plata najveća. Helpera pozovi sa tobom seće, obići razne destinacije i tamo gde su burići. U opštini možeš dobiti informacije razne, pa čak i platiti ako imaš tamo neke kazne. Tu su dobri građani, tu su članovi bande, saj policija su tu ako neko te napadne, ako te neko vređa, ti opali skrim. Okači ga na forum i neka čuj se sa njim. Ministri organizuju razne manifestacije, Balkan School, svake zdrave nacije. Dođi uživaj, prava je divota, možda baš ovdje nađeš ljubav svog života. Ministri organizuju razne manifestacije, Balkan School, svake zdrave nacije. Dođi uživaj, prava je divota, možda baš ovdje nađeš ljubav svog života. All we had to do was follow the damn train, CJ. Rentaj tako nekog dok se ne snađeš, mada verujem u tebe da ćeš kuću da nađeš. Što se tiče prevoza, rentaj i kola, ali moj savjet je pravac autoškola. Oprobaj svoju sreću i uplati loto, možda imat ćeš para da kupiš brz motor ili neki avion, možda i vilu, ali ipak bolje radi, ništa ne može na silu. Za početak idi u selo i kupi imanje, jedi voće, prodaj voće, bit će bolje stanje. Čuvaj svoje zdravlje od štetnih stvari, ako život je ugrožen, tu su bolničari. Novinari prenose vesti, organizuju razne igre, kviz pronađe i novinara ko prestigne, razne nagrade se dele, zato ga Balkan School kreni, jer ko zna možda baš tebe čekaju donatorski poeni. All we had to do was follow the damn train, CJ. Ministri organizuju razne manifestacije, Balkan School, svake zdrave nacije. Dođi uživaj, prava je divota, možda baš ovdje nađeš ljubav svog života. Ministri organizuju razne manifestacije, Balkan School, svake zdrave nacije. Dođi uživaj, prava je divota, možda baš ovdje nađeš ljubav svog života. Kod opština u gradovima skupljaju se građani koji bi bili ugledni nikada se ne svađali. Priroda i društvo je ono što će server dati pruži, dođe osjeti čari i sa ljudima se druži. Upoznat ćeš ženi, one ljude malo lošije, al ne mari za njih, ti čuje se so komšije. U diskoteci uživo i tvom omiljenom bendu, životne namirnice kupi u Šopilendu. Avion leti od Beograda ka Sarajevskoj pisti. I evo u top 3 smo, da imam ko će osvojiti prvo treće mjesto, drugo i prvo. Znači svako ko bude izvučen neka mi se javi na Discord, Discord imate u opisu mog klipa, da vam prebacim pare. Neću vas svijati po serveru kao prošli put. Treće mjesto nosi bg.exe, javi se na Discord. Drugo mjesto nosi Fiće Escobar, javi se isto na Discordu u vezi nagrade da ti prebacim. I Terence također javi se na Discord da ti prebacim isto pare. Discord imate u opisu mog klipa. Kao kada kroz pravi život ja krenem, isto se osjećam kada dođem na ovaj seder. Ekipa je cool, sve je do maksimuma full, nijedan nije kao